Derbarê mijarê aloziyên cundirêsê ku di navbera her du feyleqan dirûz bûne Feylequl Şam û Tehrîrul Şam çima niha li Cundirês çi rol didetin ev alozî çima di niha da çêbûne min mêvanekê ye berez Mustafa Şêxo çalakvan ji Beyrûta Lubnanê bi rêya Skypeê gelmeye. Berez Şêxo tu bi xêr hatî piştî 2018 kontrolkirina Cundirêsê û Efrînê ji aliyê Tirkiyeyê Feyleq Şam li wê derê bûye. Çima niha Tehrîr Şam hîsanî karî dest danêtin ser Cundirêsê. Ev êriş ya plankirî bûye? Şevbaş te û temejmayên hêjara mamiste. Xêr hatî. Berê diho sad yazda li gundewarên Babê ew şer û têkçîn çêbûn navbera Ehrar Şam û Cebhe Şamiyê da li gundê Sosyan, Abdullah, Tilbetal hat çêkirin. Di wê devir da Cebhe Şamiyê dest dina ser bergehên wê yani lextên Ehrar Şam. Ehrar Şam jî xwast intiqam kê ji wan في دست دا جبهة هيئة تحرير الشام يعني دستايا تحرير الشام بهالدرا كلينان وشر برن سر عفريني دهو دست بيكر خطوات تبركي معابر هاتن قرتن دير بلوتي معابرات دير بلوتي اتن دست كنترلا فيلق شام دا و معابر خزوية بن دستا حمزة دا دهو يكشا يعني يك جرى كتير سات الشاشات بالضبط كان كتن قتيل غزوة وش غزوة دربازي باسوت بينو برج عبد الله بين حتى ترندي شو عنداري شون يرو بس بي سات شاشة كتن كنت كارزيلي اللي الرخادن يعني آريدن ديرباليته دهو تقريبا سات يازدا كتن ديرباليتي برش شیخو نظام دنگه تا باش واضح نیه از باش جی فهم ناکم لی اگر بپرسم فیلق الشام شرکریه لبرخدایه یانجی اف بپلان کریه ایتر تحریر شام داکتیه نافچه چگو هندک جیده دی بیجن ایتر فیلق الشام شر نکریه لو داره تحریر الشام یعنی بحسانی کاریه در زانیتن سروان گندواره و دخوازی پلان اخو هشتا زیده تر بکتن یعنی اف شرکریه یعنی یان دویجی اوه پیوندی به و اپراسیونا پلانکیری هیا و ترکیه دبیجه دهاتی ده انجام دادم. بله ما او تحرير الشام هيئة تحرير الشام دستا تحرير الشام واحرار الشام بهدرها قرتن شربرن سر ورد من الجيش الوطني السوري. تو شرنها تشكرن بله وسبه سات شاشا سبه لقدر كارزه لشيروا چار احرار الشام هاتن کشتن و رخدن جندرسه شرنا چیکرن صد یک و 20 دقیقه هیوار کتن عفرینه کتن جندرسه و وست به بربه خدان کف سفره و چون گنده کورا و زیورین نها راش آرام اشتنه نها زور باشه نها شر نزی عفرینه بویا یعنی یانجی هل هشتا در دورا جندرسه مایا ما مثلا نوبرا گنده ترنده دو من کنترلا واندا bu کنترلا دستای تحریر شام دا و احرار شام دا نزدیک عفرین تقریبا yani ترنده حيك حالتك تاخكش تاخك گنده اوی عفرینه هلوستا دربازی باجار نبون tamam هلوستا Türkiye çabı Türkiye hezen Türkiye yani desvardan kiriye de ve şeridayan ji tamaşakara Türkiye بله تركيا تماشا تكر لشا او يعني تش نكر ليه خاصة وانا الهبدو هنا ركبتين كي شكلنا براواندا ايرو الساعة الشاشة ركبتين كهات شكرن نبرا دستايا تحرير شام دا واحرار شام ورخدن الجبهة الشامية والفيلق الثالث زور باشا زور بيا اكنجين جندرس دردوري و گندين و گندوارن و اكنجين و كردن رو شوان چاویا دوی شریدا یعنی توشی تبلیغ بونه بوینا آواره بوینا لجین خماینه حیات جوان هیا بله هایم جه هیا بری بیر ساعت که مبجدرس را اشتغلیم روش چاویا خاطر لگل وان کر روش آرامه چشت تنه yani لیخستن پیش بچ yani اشتباكات او تشتي ولو تنه بجار که تشتنه روش آرام العفرين والجندرسه
وانجي هيزن خا كشاندن بر ادلبه برن ايرو زور باشا. همي هيزي خا هاتن كشاندن بر ادلبه بچون او ربندن يعني حواجز خا فكرن للدربلتي والغزوي هاتن فكرن بس روشوان شوا يعني ركفتنا وان شوا بو جي فيلق الشام برن الجندي عبله او لتلبطال او لوي قندنا لقي وانا بدن هيئه تحرير الشام يعني احرار الشام والمقابل اوجي جعفرين دركبن وتتشنبي بلانا تحرير الشام برشيخو بلانا تحرير الشام لقورا عقاهيين تا تني اوجهن تنها اما جبيكري جندريس ودردورا وين يانجي تخوازن قندن دجي كنترول بكنيين اكنجين وشيعة نشينن منا الزهراء نوبل كو نزيكي سنوري جندريسينا نا ما مستنا نا او تشتي ولو تنا بيجبركو نكوكي وانا لسر شرط دهو لبابي هاتي تشيكرن لقندوارين بابي هاتي تشيكرن وجبهه شاميه دستي خدينا نسر ايوانا رخنوانا يعني لخنوانا ايرو وانج انتقام كرج دهو دا انتقام كرن كتن عفرينه اوزي دركتن ايرو دركتن ليه بس تشكي دين ترى بيجا ما مستبري احرار الشام لو قلنا مدس وانا جندريسي دا يعني مثلا قندي تسلوري قندي حجلاري حميلكي كورا او قلنا بردس احرار الشام دانا يعني تشرنا تشيكرن ابدا دهو حمي فصائل دي تشي عفرين دا تشكي خو كشاندن وتشر نكرن تاني لقندي كارزلي وك مجوان بيس يعني مثل تلفون واكر بوبيج هاتن كشتن تمام برس مصطفى شيخو چالاک بانش بيروت لبنان برای اسکایپیت گلما بو گلک سپاس